časni oci, uvaženi predstavnici kulturnog, društvenog i religijskog života Subotice, dragi gosti. Pomaže Bog! I dobrodošli na ovaj prvi svečani humanitarni koncert Dečijeg hora Srpske pravoslavne crkvene opštine Subotički. Naši najmlađi su se mnogo trudili da prinesu radosne pesme Bogu na ovaj veliki praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog, a u godini u kojoj obeležavamo 9 vekova od rođenja velikog župana Stefana Nemanje, rodonačelnika svetorodne dinastije Nemanjić, koji se proslavio i u red svetih ubrojao kao Sveti Simeon Mirotočivi. Ovo će dakle biti večer posvećeno slavnom i svetom rodu Nemanjićkom i svemu što su nam ostavili u amanet, čime su nas kao narod obavezali da uvek rastemo u meru rasta visine Hristove, koja nas uvek upućuje na milosrđe i ljubav kao temeljne vrednosti. Stoga će svi prihodi od ulaznica ovog koncerta biti uplaćeni Domu za decu ometenu u razvoju Kolevka, koji možete donirati dodatno i preko kutije za prilog u Predvorju. I najdarovitiji sabor mladih talenata ne može bez umetničkog, duhovnog i pedagoškog usmerenja i pomoći odraslih. Stoga će vam se u ime Dečijeg hora obratiti njegova dirigentkinja, koja sebe pre svega vidi kao prijatelja svih članova hora i saradnika u negovanju nečega što je dar od Boga. Gospođica Isidora Ana Stohin. Časni oci, uvaženi gosti, draga braćo i sestre, ovo svečano veče prvenstveno je plod našeg dugogodišnjeg rada, a istovremeno i želje da se odužimo za to što nam je dinastija Nemanjić ostavila u nasledstvo. Pre svega tu mislim na crkvu, na državu i kulturu. Učeći pesme o Nemanjićima, moji mali saradnici i ja smo mnogo pričali o njihovim podvizima i žrtvama za našu zemlju. Kroz te priče deca su nalazila svoje uzore, shvatala značaj njihovog dela i uspela da kroz pesmu osete slavu dinastije Nemanjić. Ovo veče, ja se nadam da će biti putovanje kroz tradiciju Nemanjić i da ćete uspeti da osetite vrednost koju su oni nama ostavili u nasleđe. Tim povodom sam ja i naslovila ovo veče kao od dobrog korena još bolji izdanak, s razlogom da se danas svi osetimo kao njihovi potomci, jer mi to danas zaista jesmo. Nadam se da ćemo našim trudom i pesmom dostojno proslaviti naš sveti koren i da ćemo biti njegovi istinski izdanci. Moram da se zahvalim svoj dečici koja pevaju u mom horu i roditeljima koji su mi pomogli da sve ovo organizujem, ali prvenstveno njima, jer su oni imali entuzijazam da ovo sve organizujemo i da izvedemo kako, nadam se kako dolikuje. Nadam se da ćete vi uživati u svemu tome. A sada mi je čast da pozovem predsjednika crkvenog hora Svetog Romana Meloda da nam se obrati i blagoslovi naš skup. Ljubi je tata. Dragi braći i sestre, ja sam oduševljen. Dakle, sve ovo što ćete sada videti i čuti su uradila deca sama, iz čiste ljubavi prema svojoj crkvi, prema Nemanjići, s dubokom svešću šta su nam ostavili. A ostavili su nam ono što je najbolje. Ostavili su ono što je najplemenitije u vacelom rodu ljudskom. Svi su ljudi po svojoj prirodi, ali u etičkom smislu neki su ljudi, a neki ne ljudi. Svetorodna roda Nemanjića nam je u amanet ostavila da je bolje izgubiti glavu nego svoju okaljati dušu. Bolje je ne živeti nego živeti kao nečovjek i teško svetu u kome jedan nečovjek postoji, jer će svi oko njega trpeti njegovo nečoveštvo. I obrnuto, blago onima koji pored sebe imaju ljude. Ono što su nam oni ostavili jeste
upravo to, taj blagoslov da se trudimo da sebe ohristovimo i uhristovimo, da zadobijemo njegov način postojanja, da sve otimamo od smrti, da sve otimamo od patnje, da sve otimamo od bola, da sve otimamo od zablude, da sve otimamo od stradanja, da budemo hristoliki i bogoliki, da budemo satrudnici Božji, jer ako to nismo, onda se prepuštamo propasti propadljivom i postajemo i sami silom i energijom svoga bića ono što je zlo. Dakle, ja sam radostan da su naša deca to poznala i da su bez izuzev onoga što je otac Miodrag odradio, dakle, u ime crkvene opštine, da je odštampao i naručio ono što oni nisu znali i ne znam ni ja, evo ja što sam pozvao televiziju, sve ostalo su oni odradili sami iz čiste ljubavi i entuzijazma, zato niko ne prima platu, a ovako dobro radi. Vidjet ćete i uverit ćete se da baš to što je to lična žrtva i lični doprinos bez ikakve plate, da je mnogo bolji plod daje nego tamo gde su institucije, gde je elitizam, gde su stručnjaci, kulturolozi, a imamo ono što imamo, loš plasman kulture ili tog blagoslovenog predanja, onda ispadne da se kultura na nekulturan način i visoko paran saopšta ovom svetu i onda se osjeća kao nekultura. I onda imamo to sudaranje kulture da nas drugi narodi doživljavaju kao nekog ko se pred njima gordi, ne znam ja šta sve radi. A ovo i ovakvo, verujte mi da jeste blagoslov i ovom gradu i ovom svetu. I ja se nadam da će i druge etničke zajednice po ugledu na nas se potruditi da ovako na kulturan i dobar i dobronameran način svoju decu odgajaju u dobru, da ih vaspitavaju dobro i da njihova deca zaista se trude da sebe ostvare pre svega kao ljudsko biće u autentičnom smislu te reči. Dakle, sad, oprostite, možda sam preopširan, ali moram i ovo da kažem. Pre neki dan sam čuo komentar, pa gde ćete, oče, da u Subotici pravite veče Nemanjiće, pa to može kod nekog da izazove, ne znam ja šta loše. Ne, Nemanjići ni u kom slučaju kod nikoga ne mogu da izazovu ništa loše, jer nisu imali ništa protiv nikog, nego su bili dobri za sve. I kažem, u amanet su nam ostavili baš to, ako smo sinovi njihovi, da budemo dostojni sinovi svojih otaca i da se trudimo da budemo najbolji ljudi, onakvi kakav je bio Sveti Sava, pa da nas i kalif muslimanski doživi kao čoveka koji je vredan poštovanja, da nas jedan ugarski kralj ili neko ko je etnički pripadnik toga naroda doživi kao nekog ko je vredan poštovanja. Jer zaista ako jesmo ljudi, onda će to svi ljudi poznati, svi ljudi uvažavati i nećemo biti opasnost niti gorčina za nikog oko nas, nego baš obrnuto. Kulturni ljudi koji se trude u svakoj prilici prema svakome da budu kulturni, odmereni i dobri. Oprostite, kažem što sam preopširan, ali srce mi je ne ko ova sala, nego kao 10 puta ova sala, jer vidim da su nam deca ukorenjena u dobru. Hvala Bogu da je to tako. Ne daj Bože da je obrnuto, da im je koren spušten u baruštinu koju ovaj svet danas predstavlja, jer je zaista ono čime se napajaju deca u savremenom svetu čisti gad i otrov. Eto, nek je Bogom blagosloven ovaj skup, da da Bog da bude sve više i sve češće i sve bolje, ali baš na ovakav način, kao lični doprinos, a ne rad za platu. Najamnik je najamnik i radi samo koliko je plaćen, a onaj ko srcem svojim osjeti šta je dobro, taj je spreman da za dobro umre. Ne da od sebe da, nego da umre za dobro. Još jednom nek je Bogom blagosloveno. Dinastija Nemanjića je stvorila srpsku državu i književnost, izborila se za autokefalnost srpske crkve i dovršila hrišćanizaciju naše kulture. Oni su bili utemeljitelji najviših vrednosti, postavivši prototip ponašanja koje je kasnije sledio kako svaki vladar, tako i svaki samosvesni Srbin. Stefan Nemanja je bio veliki župan Raške,
koju je objedinio sa drugim srpskim oblastima i oslobodio vizantijske dominacije. Suzbio je bogumilsku jeres, podigao mnoge zadužbine, među kojima su najslavnije Studenice i Hilandar. Zamonašio se i svojom smirenošću, podvizima i čudima po upokojenju bio proslavljen od Boga kao veliki svetitelj. Sa ovakvog stanovišta ga mi danas posmatramo, a pre 800 godina njegov sin Sava u žitiju Svetom Simeonu piše sledeće. Jer uistinu on je bio divan i strašan svima koji su živeli oko njega, jer je država njegova bila za 37 godina sačuvana u celosti i ni od koga povređena. Kako da ga nazovem? Gospodarem ili učiteljem, jer utvrdi i urazumi srca svih i nauči nas kako treba kao pravoslavni hrišćani da držimo veru prema Bogu. Prvo na sebi pokaza blagoverje, a potom i druge nauči. Crkve osveti, manastire sazida, svetitelje u slast slaveći, jereje štujući, prema monasima imajući veliku smernost i ljubav. Onima koji su bez nade beše nada, ubogima zastupnik, sirotnima hranilac, nage u dom svoj uvodeći i odevajući, sirote nahrani, udovice opada, slepima i hromima i nemoćnima i gluhim i nemim, u istinu mati bi. I prosto reći, sve svoje imanje u zajam izdade, jer drugi Abram bi, gostoljubac, zemaljski anđeo, nebeski čovek. Uzrastanje Nemanje u Svetog Simeona mnogo duguje preumljenju rastka u Svetog Savu. Najpre skromnog monaha, zatim prvog srpskog arhijepiskopa, narodnog učitelja, graditelja škola, titora manastira, autora prvih srpskih žitija i duhovnih i svetovnih zakona. O njegovom značaju nikada se ne može dovoljno reći, niti odrecitovati. Molim vas da pozdravite članove dečijeg hora koji su pripremili izbor recitacije o Svetom Savi, pa ćemo tako čuti Teodoru i Mariju Stokin, Dušicu i Jovanu Medić, Anu i Jovanu Adamović, Olgu Jeftić i Anđelu Bojanić, Tinu Babić i Biljanu Supić. Pozdravim mile goste sve današnjeg dana, od svih mojih drugarica, ja sam nekoliko samo reći za sad reći sam. Mili gosti, dragi gosti, dobrodošli na. Malena sam tača, malena mi znanje, još nisam učila ni bukve ni čitat, već i ja znam za Svetoga Savu i razumem lepo današnju proslavu. Sveti Sava beše sin kraljevske krvi, veliki učitelj, prosvetitelj prvi. On je otvarao prve srpske škole i učio decu da se Bogu mole. Molite se, braćo draga, ovo malo što nas ima. Molite se Svetom Savi, on će Bogu i svecima, da se nama opet vrati sva ta naša okolina. Da se nama opet vrati sva ta naša okolina. Peć, Priština, isto klina. Peć, Priština, isto klina. Da se vrati sva rodbina. Da se vrati sva rodbina. Ujak, baba, tetka, strina. Ujak, baba, tetka, strina. Pa da opet kao nekad mi živimo svi u slozi. Sveti Savo, ti pomozi. Pa da opet kao nekad mi živimo svi u slozi. Sveti Savo, ti pomozi. Sveti Savo, ti pomozi. Sveti Sava. Srpkinjica jedna mala, volela je mnogo znati, šta god vidi ona pita, šta je ovo mila mati. Prevrćući knjigu neku, spazila je sliku malu, a na slici decu mnogu, među njima Svetog Savu. Ko je ova mila mati, sa dečicom što se bavi, što mu ruka desna lebdi na dečijoj maloj glavi. Reci, majko, ko je, reci, ja tu mnogo volim, ne znam zašto, ali bi čisto da se pred njom Bogu molim. I moli se, ćerko mila, ta je slika Sveta glava, ta je što decu blagosilja, to je ćeri Sveti Sava. Kraljević je srpski bio, ali u kruna ne bi mila, u životu monaškome duša mu se posvetila. Odreko se sveta, blaga,
siromahe duh mu traži, prolazio svuda on je, da ih teši, da ih blaži. Voleo je srpstvo svoje, pa mu škole mnoge dao, da ga spase od neznanja, prosvetom ga opasao. Ko udara tako pozno, u dubini noćnog mira, na kapiji zatvorenoj Svetogorskog manastira? Već je prošlo tavno veče i nema se ponoć hvata. Sedi, oci kaluđeri, otvorite mi teška vrata. Svetlosti mi duša hoće, a odmora slabe noge. Klonulo je moje telo, umorne su moje noge. Ali je krepka volja moja, što me noćas mama vodi, da posvetim život rodu, otadžbini i slobodi. Prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru, i sad eto svetlost tražim u skromnom me manastiru. Otvorite mi, časni oci, manastirska teška vrata i primite carskog sina ko najmlađeg svoga brata. A na pragu hrama svetog, gde se Božje ime slavi, sa buktinjom upaljenom, nastojnik se otac javi. On buktinju gore diže, iznad svoje glave svete, i ugleda čudeći se, bezrezneno boso dete. Za ruku ga starac uze, poljubi mu čelo bledo, i kroz suze prošaputa, primamo te milo čedo. Vekovi su prohujali od čudesne one noći, vekovi su prohujali i mnogi će još te proći. A to dete još te živi, jer njegova živi slava, jer to dete beše Rastko, sin Nemanjin, Sveti Sava. Molitva svetitelja Save, pred prestolom Svevišnjega, Sveti Sava, Boga moli, suze roni, i ovako on govori: rodi srpski, dragi Bože, u poslednje ove dane, teško tebi sagrešio, od tebe se otpadio, ali ima još te srca koja ti se, Bože, mole. To su deca srpska, ona tebe, Bože, vole. Stariji su zanemogli, srcem svojim otežali, ali ima još te srca koja ti se, Bože, mole. To su deca srpska, ona tebe, Bože, vole. Stariji su zanemogli, srcem svojim otežali, a deca su himne tebi po najlepši ispojali. I za njih se, Bože, moli, daj im snage nove da obnove crkvu srpsku, tvoju slavu na vekove. Sveti Sava, sporo sporila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice. Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, 7 kula, groša i dukata. Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj: oj, Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorite o mom roditelju, ne govorite, ne griješite duše. Nije babo raskovao blago na nađake ni na buzdovane, ni na sablje, ni na bojna koplja, ni dobrijem konjima na ratove. Već je babo potrošio blago na 3 slavna srpska manastira. Jednu babo sagradio crkvu, bijel vilindar nasred gore svete, krasnu, slavnu sebe zadužbinu, vječnu kuću na onome svijetu, gde se njemu poje liturgija onog svijeta kao i ovoga. Drugu babo sagradio crkvu, Studenicu na Vlahu Starome, svojoj majci, carici Jeleni, krasnu, slavnu majci zadužbinu, vječnu kuću na onome svijetu, gde se njojzi poje liturgija onog svijeta kao i ovoga. Treću babo sagradio crkvu, Milješevku na Hercegovini, krasnu, slavnu Savi zadužbinu, vječnu kuću na onome svijetu, da si njemu poje liturgija onog svijeta kao i ovoga. U glas viknu gospoda Rišćanska: prosto da si, Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša, a čestito tijelo, što nosili svjetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo. I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod bijele crkve: što god rekli, kod Boga se steklo. Rastka. Na sjanom dvoru Nemanje Stefana, na poredo rasla 3 junačka ptića, 3 premila sina velikog župana, 3 izdanka moćne loze Nemanjića. Ubojno oružje i hatovi gojni
i bezbroj zabava iz veštačkih dana bihu pratioci Gvazdane razdvojeni, do starija sina velikog župana. A najmlađi Rasko, božanstveno dete, mladu dušu svoju nečim boljim snaži, knjige i molitve, bogomolje svete i društvo pobožnih kaluđera traži. U njegovom srcu, punom svetog žara, jedna sjajna misao rodila se bila, da verujem u Boga koji čuda stvara, najprije se podiže otadžbina mila. I ta ga je misao ko zvezda vodilja odvela sa dvora gde se on postajava i jednoga dana dovela do cilja, da od Raska bude slavni Sveti Sava. Želja Svetog Save, 20. ovog veka, Sveti Sava na nas čeka. Sa visine on nas gleda, gde beat beatom mira ne da. Pa se moli višnjem Bogu da nam dade ljubav slogu. On poziva braću milu da čuvaju srpsko slavlje i da drže pravoslavlje. Da se srpski jezik širi, da se brat sa bratom miri, da se slavi srpska slava, to nam želi Sveti Sava. A sada imam čast da najavim nastup koji svi, verujem, najviše iščekujemo. Dečiji hor Srpske pravoslavne crkvene opštine Subotičke izvešće nam pesme Rasti, rasti, moj zeleni bore i himnu Svetom Savi. Tebe
Od 1217. godine zablistali su Nemanjići i kraljevskom slavom. Nasleđem svetog Simeona tako su mudro upravljali Stefan Prvovenčani, Radoslav, Vladislav, Uroš I, zatim braća Dragutin i Milutin, a potom i sveti kralj koga danas proslavljamo, Stefan Uroš III Dečanski i sin mu Dušan. U žitiju svete Jelene, supruge kralja Uroša I, prve naše svete kraljice, ktitorke manastira Gradac i osnivača prve škole za siromašne devojke i žensku siročad, sveti arhijepiskop Danilo II dočarava nam duh u kojem su svi ovi kraljevi bili vaspitavani i odgajani, što objašnjava mnoge njihove podvige. Odlomak će nam pročitati članica dečijeg hora Milica Medić. Zato vam govorim, vazljubljena moja deca, brinite se onom što je od koristi dušama vašim. Praroditelji vaši izneše pred Boga dobra dela i podvige, držeći zemaljsko carstvo i u njemu bogougodno živeći, upravljajući smisleno i razumno svojim imanjem, deleći darove božanstvenim crkvama, ništim i stranima. I tako čineći, nađoše sebi Gospoda milostiva i udostojiše se da na visinama žive sa anđelima. Dostojno je da i vi revnujete njihovu životu, a vi ljubavlju srca držite se sami među sobom, imajući jednosmislenu volju u telu, po proroku koji hvali bratsku ljubav. Jer kaže priča, kao što roj pčela radni medli sad, tako i ljubav bratska carstvo nebesko. Brat koji se od brata deli ljubavlju, takav je sličan ptici koja je izletela iz svog gnezda i koja leti na druga mesta, koju lako može uloviti svaki ptičar i lovac. A brat koga brat pomaže, jeste kao tvrdi visok grad. Bolje je dva nego jedan, a jednom je teško na svakom mestu. Sinovi blažene gospođe Jelene, u slasti sa strahom primahu reči i pouke svoje blažene mati Jelene, povinujući joj se sa svakom radošću i istinskom pobožnošću. Sada će nam dečiji hor izvesti pesme Simonida, O namo, namo, Poletela dva sokola i Oj Kosovo, Kosovo. Čudan san
Teško je držati se propisanog scenarija kad se dešavaju ovakve inspirativne stvari, ali trudit ću se. Sada vas pozivam da usmerimo misli na Svetog kralja i Božijeg ugodnika, čiji spomen slavimo danas, Stefana Dečanskog. A kako o njemu i slavnoj bici na Velbuždu piše u žitiju Grigorije Camblak, pročitaće nam Radmila Stokin, članica Dečijeg hora. Iznenadni podvig snađe kralja, jer bugarski car Mihajlo, uznevši se mnogim uspesima i slavom carstva, podižaše se na srpsku vlast i žuraše da je pokori. A Stefan, kada je čuo za ovo, o blagorodne duše, o blažene nade, iz dubine uzdahnuvši reče: Gospod mi je pomoćnik i neću se obojati što će mi učiniti čovek. Gospod mi je pomoćnik i ja ću pogledati na neprijatelje svoje. I dozvavši vojvode, zapovedi da se urađuje vojska i da se sprema za borbu. A sam u svome šatoru, stojeći, moljaše se, podigavši svoje neporučne ruke k Bogu i njega prizivaše u pomoć. I tako provede svu noć stojeći. A kada je nastao dan, iziće imajući svetlost na licu, kao Mojsije u starini, kada izlažaše iz šatora svedočanstva. Zatim ujedno skupivši svu vojsku i postavivši sina Stefana po sredini, uručio je njemu govoreći: Idite, deco, u ime Hristovo, da se izvrši njegov pravedni sud. Kao duhovni i arhitektonski dragulj do danas neugasivo blista i zadužbina Svetog kralja Stefana, Visoki Tečan. A kakvo je čudo predstavljala u 14. veku, svedoči nam opet Camblak u žitiju, čiji će odlomak pročitati članica hora Anastasija Stokin. Prvo okolo podiže grad, dovoljno dug i širok, utvrđen čestim kulama, a vrata manastira, naspram crkvenog lica, malo se klone ka južnoj strani. A povrh ovih podiže preveliku kulu, utvrđeno tako da je po visini ravna crkvenom vrhu. A posred svega ovoga on dobrolepni podiže bogolepni hram, koji unutra ima veliku dužinu i širinu, a visinu toliko da se utruđuju i oči oni koji gledaju. Drže ga stubovi od mramora izvajani i išarani je raznim svodovima, a spolja sastavljen je mnogo čudno od ustruganog mramora, crvenoga i ujedno beloga, a zlatne i srebrne sasude i sveštene odežde i svilene tkanine, koje su imale bisere i dragoceno kamenje, ne mogu se zadržavati i opisivati. Toliki i takav hram sazidavši predade Bogu i Svedržitelju. Nemanjićko ime i vrednosti ostali su duboko ukorenjeni u motivima narodnog muzičkog stvaralaštva. Stoga su nam večeras dragi gošće, učenice odseka za tradicionalno pevanje osnovne i srednje muzičke škole u Subotici. Molim vas da pozdravite Laru Kopunović-Legetin, Minu Anđelković, Violetu i Draganu Radić, Eminu Ibrahimović, Sonju Vuleković i Katarinu Novaković, koje će nam izvesti dve pesme: A i polaste kićeni svatovi, dvoglasnu pesmu starije seoske tradicije iz centralne Srbije, i Zapeli se dva slaveja, dvoglasnu pesmu novije seoske tradicije iz istočne Srbije. Za nastup ih je pripremila profesorica Tamara Štricki. Visoka
O uspesima najmoćnijeg Nemanjića, cara Dušana, Aleksandar Solovjev, čuveni pravnik iz ruske bele emigracije, koji je predavao i na Subotičkom pravnom fakultetu između dva rata, kaže: Dušanov zakonik traje kao amanet jedne velike prošlosti, kao spomenik dubokih političkih aspiracija. Dok čuveni istoričar Stojan Novaković veli: zakonik je najlepše delo srednjeg veka srpskog. A mi kažemo da je zaista tako. Da ovog spomenika nema, ne bismo znali šta smo sve jednom uspeli kao narod da postignemo, kakve smo vladare imali i kakve vrednosti baštinili. Građevine od kamena mogu da se sruše, vladari umiru i često im grobnice prekrije trava. Ali ako ostave nešto duhovno, pisano iza sebe, ako uđu u narodnu svest, postaju besmrtni. Svaki vladar iz dinastije Nemanjić je to uspeo, jer je svaki ostavljao neprolazne spomenike duha. Poslednji takav veliki podvig pred period opadanja i povlačenja jeste Dušanov zakonik i sve što on simbolizuje. Sada vas molim da pozdravite braću i sestre iz crkvenog hora Sveti Roman Melod, koji su pripremili program kao podršku svojim malim prijateljima sa kojima deluju u okviru iste crkvene opštine. Gospod vas da
Nastupom našeg uglednog i mnogostruko nagrađivanog crkvenog hora Sveti Roman Melod dirigovala je njegova horovođa profesorica Dragana Nikolić. Za kraj, koja će mi oprostiti što sam napravio lapsus, jer smo mnogo puta lepo sarađivali i verujem da ćemo i u budući. Za kraj ove divne večeri umetnosti, sećanja i humanosti, poslušajmo izvod iz žitija Svetog cara Uroša, koje je ostavio patrijarh Pajsije Janjevac. Ovog svetitelja neki prozvaše nejakim zbog nemoći pred bezbožnim velikašima ovoga sveta, ali crkva svedoči njegovu duhovnu snagu i uzvišenost koja zaokružuje slavno vreme Nemanjića i predstavlja amanet svima nama, ali i upozorenje kakvih smo ličnosti pozvani da budemo dostojni. O zloga proizvoljenja i zavisti i visokoga mudrovanja i svojevoljnosti i maloumlja, ako i liši mladoga cara ovoga sujetnoga sveta, ali se tamo nastanjuje u rajskim stanovima, sa zborovima mučenika i sa svojim praroditeljima i prepodobnima, i telo njegovo časno u crkvi predleži i do danas čini isceljenja onima koji dolaze sa verom, na pohvalu i čast svojih praroditelja i na ukras svojemu srodstvu i na ukor nevernima. A sada poslušajmo još jednom dečiji crkveni hor Srpske pravoslavne crkvene opštine Subotičke, koji će nam izvesti pesmu Vera naša, vera slava.